Very good. Yuma thiko ya mbere ya icera ria Munini wa mutongoria wa bururi William Ruto mwena wa gicua-ini, icera ria mbere irie kaunti-ini ya Lamu na murumo munene wigie ndereti ya kura ya mawoni. Ruto akiheana murugamo muhiu wigie kunyihanyihia namba ya kaunti kuma 47 nginyagia 12 kugerera kura ya mawoni ta uria kwendekithitio ni mubunge wa Ndia George Kariuki. Kazi ya serikali ni kulinda haki ya kila mtu, kuhakikisha ya kwamba hakuna dhuluma kwa mtu yeyote. Na nyinyi watu wa Lamu msitiwe wasiwasi na mtu yeyote. Lamu hii hakuna mtu atavunja kaunti ya Lamu. Mubunge uyu endekithĩtie gũcenjio gwa gĩcunjĩ kĩa 98 gĩa gatiba ya bũrũri gũthondeka mweke wa gũcagũra senators thĩinĩ wa kaunti ici 12, ũmwe mũndũrũme na ũcio ũngĩ mũtumia, na oho kũnyihio kwa mbunge cia kaunti. Ruto akiuga Kenya nĩ matuire itua rĩa gũthondekwo gwa thirikari cia kaunti na ikinya rĩa gũcinina rĩtigũkorwo rĩkĩhĩmbĩrio kuona matunda ma ũtambũrũkia wa mahinya nĩ makoretwo makĩonekana. Tuliamua ya kwamba tutatoa mamlaka, tutatoa rasilimali kutoka Nairobi ije Lamu, ije mashinani. Hakuna uamuzi mwingine yeyote itafanywa eti kurudisha mambo ya ugatuzi kutoka mashinani ati iende Nairobi. Na wabunge makiria ma 15 kuma mwena wa gicua-ini matongoretio ni mubunge wa Malindi Aisha Jumwa na murunae wa Msambwenu Suleiman Dori mugite ndereti yothe ya kunyihia counties thigukorwo ikiyukio thiini wa county yo. Hawawezi kuturudisha nyuma tulikotoka. Na mimi nataka niwaambie, kama wasema wanataka serikali inclusivity, nataka niwaambie majimbo yetu 45 na 47 ambao tuko nayo yabaki vile vile. Riri ni icera ria gatatu ria Munini wa mutongoria wa bururi mwena wa gicua-ini kahinda-ini ka mieri 3 kuria koretwo akiarira kiuteti mbere ya githurano kia mwaka wa 2022. Icera-ini riri Ruto atanyetwo kugenda kaunti-ini ngurani mwena ucio, aria mwena kaunti ya Kilifi kuria atanyetwo gwekinya igongona-ini ria mathiko ma uria wari munini wa gavana wa kaunti ya Kilifi Kenneth Kamto muthe wa gatatu kiumia giki. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Nugari wa Kamau.